bano okusisinkana n'omuvubuka yali avuga boda yayagana awo omukyala oyo siteegi yawano kukirena mu nsaala saawa ena daabwire yamubuuza ati ojaga ati nsande kulire bwagano ayendi diyenvaiti diyenja yamukoba ati aze emmere nkaavuga ano boda ate ensiramukazi oikiriza okufumbirwa bayikirizaganya era omugala yeikiriza aja afumbirwa olwaleero bakamala ewiiki namba enuma olwaleero n'okukuza obufumbo engeri eyo omugala yamukobye ati nze abazere bange baligala ayo omukolo ngusimye gubeewo bayikirizaganya gukolera eno so mwene omusaadde yalonda ku baine aba bababa b'omugala olwokuba omugala muntu mukulu asobola okusalawo ekyo kye yalowooziza okukola embeera yeisano wano mu bitundu ebyebuniro mu igomba ly'enawaningi mu disitulikiti y'Iganga ng'olunaku olwaleero abataka bava kubona embaga etabangawo nga omu ku babodaboda mu kitundu kino bambi akoze obugole ono oluvannyuma lw'okufuna omukyala yayagaana ku stage nga taidi gyalaga owa boda ono ow'omu kitundu kino ekyebunyiro dayisaawa nga ina ed'obwire yali ali kwefugafugamu ati yagwa ku mukyala ng'ali kungira ali sitaaka yajja okumubuuza ati ojjawa omukazi yakoba ati yendirire tiri kumubona amasimu gaziraku owa boda kiyakola yaka ati osobola okujja ninze twasula waka omukazi yaikiriza era wane we batandikira buti wiiki namba omukyala tayirangayo weibuga era ekyafiire mu mukwano buli saawa eno bano bakoze obugole era ng'olunaku lwaleero manisuuli bambi akoze omukalo ogwabyafaayo ogw'okuwasa mwana muwala mutesi alisaati mu bitundu ebyebunyiro ekindi ekyewuunyisa nga mujja okuwulira abazere ba mutesi obugole buno tubabutegeireku twawulireku kweriyo kwojja ow'omuwala n'abaire kumpi yaida aye bano bakobye ati abazere bali bitegeeranga kasita beene bategeeragaine bendagana so n'embeera eri wano era buno obufumbo ababodaboda n'abategeika omukolo guno era nga bano babavugiire ku kigaali bino ebigaali basindika obusindike bino ebitambuza emiti ebitambuza ebintu bambi abagole ku batyaime basooka babatambuza ekyalo nga babembera obwemba omugole tulese muto watazaala alisaati tunasaawo alisaati mugala muterawo omubona obubeere butunga kyoba obona oba oli awo owa bodaboda ono manisuuli yakoya tireka muntu ono wabula nga ekisize kwewunisa kiri nti omukyala alisaati yaida mu bitundu ebyebuniro wabula weyatuuka eno omuntu yali aidirire amasimu gabulaku yaba stak ku luguudo ng'azirawo kujja saawa nedabwire owa boda nedda yamutuukira yamukola atya oba nsobola najja nakusuza owange era ye batandikira tenda kumbuuza ebyaliwo ng'amutwaire obuwe aye kiboneka alisaati yawomerwa era yaikiriza era nga alisaati wiiki namba tayirangayo waibwe yakuba itava amanisuuli owa bodaboda mbwalimu ebirungo ali mu buli kintu kyona era bakoze embaga olunaku lwaleero ndi Yazid Yolisigira abakali ku subscribe please go ahead and subscribe, like and share our videos. Kuba basana bangabano baba abeto ko mujine sewano abeto ko baluwa tola mutale dio
ebirungi ebiri ku musaada woba oli awo byakoti bandeke bonabona abasaada ngeno n'omusaada wange wabodaboda Eranze nasalawo abakyala abalala babadde bansumbuwa nze kutina bayikaire kutinina mutesi ono alisaati kutina mukazi wange abakwabuzigo era gwe kusoosa okulabako kuba nali ewaffe ye Buganda nga mpulira kiwulire n'esaawa zino kirabyeko bayagalaganya era balina omukwano ogujjudde emirwana essanyu eringi kuba mbadde sikirabangako kubaagaliza obuwanguzi mu bufumbo bwabwe obukkakkamu n'obugumiikiriza beyaganawa oba beyaganawa ye ng'ekikulu beeyenda ekikulu bakisazeewo bakikola nga boona bayikirizaganya n'ekikulu buti abazaire ab'omuwala bapinga omukolo balityama bateesa kuba abawala bangi badibye aye wofuna omwana omulezi n'avaayo n'akugemera ku muwala balityama ku mmeezi ezirasiridde wogera kuki kulinga n'obusoose obufumba bwabwe busiramuzi kuba beeyendagana era bebasalirawo okola ekyo
beyendagana oluvannyuma lwakyo bajja kujja basobola okola ki okutuuka gye bazaala omwana era bakoze obufumbo bwaibwe era obufumbo bwaibwe mbendeza mirembe myereere ange abagala bajja bakola ebintu omuzira bajja bebayizayo kasita koja wayemereirewo yamugaba ate koja wabaawo omama omwana woboda emyali kujja nasimba babairewo babanga batwala omukolo okulaga nga ye alimu balungi n'omulenzi ate omulenzi muntu mulamu wa mu bantu DJ nalwirewo
wembakobaire ona kulwa amasano eruye ne bunyiro nga ababiri bano nabafuuse ensonga era nga nabakomboire abantu bamuli kubona babona wembati nerimbye ino okutegeeza nti emirimu mukatawoni akebunyiro disana lero nakulwa lero era nga aba amaduka bali kuyomba abantu bali kujayo abantu bali kumbaga ya wandero omwami ono ni mukyala we paka webina watudye bali kujja kuwera ayi nga woli kubona kutegera nga omukolo guno gwa boda boda era wotuka gano element ya boda boda cameraman balaga element ene ya boda boda ne kwaniriza gano so ebindi tudda kubakoberanga so tukola tuogere ku kubambi n'abagole batukobere kuko atubayozayuza tuyanza basebo nze wanira rasuli boda boda mani era nga ndi mukulembeze ku stage ene y'ebubogo mizinda jo Yazid lwambaga yeno tiyabulide kyo vubona twidye lwaki wakoboti omutima gugwasibira ku mutesali sati kyanda olochi kiyali ku owolegerenga n'abagala abandi abaliwo nigona bonanga nasinga mukuba muyondo ekyokubiri namulingirira nga emogalavu nakoba nti zena wenja nono zena kulavu yange katonda adatu kulembera jasi yali imoga bumoge mmoga yonka entambula obulungi emboneka size nkobe kindeke ki wow kale olikuwa wa media ndi Yazid Yolisigira so buti womwegomba omukoboti ebigambo byo namukobe ebigambo byali bibiri nti nze muna ndi kwenda omukyala ayi wenkufunye mbaire nsaba oyikirize oje ninze kubanga nkoya abakwabuzi abawala balero baibi era n'olwekyo nasalawo nasiba ekikakati kyange ku mutima abasigaire abafere n'aberekereza n'abaleka n'abayigalawo n'akomaawo lwaki okuba oti abakazi abenaku dino baibi bakosaako ku omutima inumeeyo bankosaako omutima inumeeyo bambi era bandiza amaziga agatali gansamba etya ndala zena nasalawo nakuba nti mbe katonda oyo n'omuki n'omugayiga nasaba sala dange katonda yangumya nga nsaba omubezi nga mulungamu nga mwikaikamu nga ate mulungi okusingaku n'oyo eyandiba yokoboti yakwiba yajja naki nzira bindino byenja kuba nti oba yajja kino oba nakye kino aye nga we nawe idi abakyala baleero ebintu bingi ntebe biki sepiki mbuzi piki yange byona byona wow ngo wa boda boda otegeike oti omukolo guno ngutegeike n'obuvumu nga ndi niba nange twatyama twateesa twakirizaganya kyenabakoba kuba tibaidi nga tisobola kubalimba twekolamu omulimo nga aba boda boda abantu abebubogo abakyala n'abaki abaami nga kyenoonya ndikwenda kulaga bantu nakutegeera abantu abebubogo n'abantu b'empangala nabo banenda aye bandaza omutima nti banenda okuva ku ndala paka kuki era nsaba katonda oyo omulamu abampeeremu omukisa wow omukolo gwimwe guberegwa kukuvugira ku kigali yes iwe kino totiremu kunti abantu bajja kusekerera kuba emikolo gisinga abantu babagiranga ku mamotoka no luseregene lwa motoka iwe guberegwa just kigali kino kisindika ebintu yes lwaki omukolo guno nkozeisa ekigali ekyo nti emoroka dona diriwo aine ekigali kyenkozeisa yona moroka kuba kikozesa mipiira gya moroka era kyona ngoza driving permit tokivuga zena n'okusalawo nakozesa ekigali ekyo nga ndikonda kubalaga lwaki nkikoze mukyala wange nga nenda kutegeera nti mububi anaaba ninze ni mu bulungi yayikiriza ati nze oba tutambula bigere oba tugira ku wiribalo njaniwe otugumya otya kuuna kuluno nti onalisati toli kujja kumena mutima gwe nganze suli abasinga bandi ndi musada muguminkiriza ate ndi omusada omuvumu ndi omusada omunamateeka ndi omusada ow'emikwano nze nsobola okontrolinga amaka gange emyaka naki n'emyaka nga ndi mugumu buli kyetagisa nga ndi kituukiriza buli mukazi wange kyeyetaaga nga ndi kukimuwa
awazira kwegemya nsonga yona yona era ndimwikiriza ndakumukuuma paka kale ifo otujja ku mukolo guno ifo abadulizi akuna kuno olw'ebyafaayo olw'embaga bayina ne bakolera aba boda kiki osuubiza mukyalawo? Omukyala wange ono musuubiza mikisa myerere namuga n'obuvumu nti nenda abe mugumu nga bwasazeewo okukola ekyo nayikiriza kye tukoze ekitabangawo wano mu district yaife ey'Iganga nayikiriza nakikola mu Igombo Namungalo Town Council. Ensonga edo nenda Katonda ikirize amumpera omukisa tubenga tugonzania mu bulungi. Wow, so nga tukomenkereza tono tukobere kuku bubaka kibwe obwo abantu abati okola obufumo nga balowooza ati bwa beeyi nzoba kabwempa ndibona iwenga bitu bya beeyi no ndibona no kakatoni kalala kamadi mbudi 12 obwa Rwenzori water sinjinga 5 mbwene kechi yino esolo ko atatusa mutwalo mbwene omugati gwa 5 nga lukaga nabona soda element ni baluni ndibona basolo kwanga bo baluni bwa 2,000 nabona omukolo guli mu cabbage wuno cabbage mulala ebirabo so oba kachibotu wanadala eryabo abaye batyanga okuwasa ati kwa beeyi nze ndikubawa obuvumu nti bana ekintu kyotasobola tokikola ki tokiwazanga ayenze ndi nti ezira kitakola ki singa oboikiriza noba niba ino kuba nze tiri mugaiga nti ninze omugaiga ayo olw'emikwano gyendera niba nange obubaka bw'embaga bana mube bayikaikamu abavubuka abawala abato niba maama niba muzeeyi musooke mulingirire embeera gye babairemu okutuuka otuzaala paka wano nga bakali muki nga bakali bafumbo obona obuvumu bwembawa era n'obubaka bwembawa nti mube bamugumiikiriza kino kyenkoze kai Katonda anaabayikiriza ndakukola n'ekisinga gano. Okay, so tuli mu kisibo tukobera amazima tutwenda n'omuntu oba oli ali eyo abeere nga tawasanga akitegere omukolo guno gugire mu sente ng'emeka ogubona kumbera yeguli mu gutu omuzamu motoka guzamu biki omukolo guno gubaire mu emotoka kuba motoka yaife neyo nga yemugibwaine kigali so wona gugire mu sente ng'emeka omukolo gwaffe guno gugire mu emitwalo 2,300 zena kyendeze zena ndikuja kuvana ompase nkuba embaga kubambeere embiti yanga bambi so mulanga kyeri abantu eyo bonabona bano omulanga gw'embaga mulingirire kunze libe isomo nti esegeeza omuntu waaba ati buli mumbeera ebaawo musobola okubaawo omuntu waaba omwavu asobola ofuna omukazi woba mutono osobola ofuna omukazi omulungi ng'ono woba mwirugavu osobola ofuna omukazi omweru ng'owange so mbasaba obubaka bw'embaga nti ezira musaada mubi ate ezira mukazi muki singa obanga mwino mwikiriza gaina naye ng'omuwa respect ekitiibwa yeena ng'akuwaki mujja kuba naye paka kugulira buki era ng'ezira kikola ki waba waliwo ekiremye bambi saba Katonda akusaasire ekiriwo kikole ki lwaki osazeewo okola embaga eno mu biseera by'ekisibo nsazeewo okukikola kuba nze ndi musaada musiraamu nze baanita Manisoli era ndi musaada nsiiba nkikoze mu kiseera kino nga nenda abantu bategeere nga kyakusomeraku era nga kyakuboneraku kubanga omukyala wange ono era ndi kujja kumuwoowa nsiiba bwafumba futaali nze bwempakasa bwendeeta era tisobola kuba na mukyala nimba naye waka ninsiiba ng'omukyala wange timuki togere ku kuno omukyala ku bufumbo bwaibwe kameramani seetaano togere ku n'omukyala ono omulungi waawo kale ng'onumye Mubale kusiima. Nkuyozaayoza okutuuka ku kino tibyangu. Amina. Amina. Kino baire nga okisuubira ku kino. Bale tukisuubira. Abantu baweereyo lwaiwe emotoka desibye emirimo tegirikola bunyiro lwaiwe. Kirungi Mungu abatere mu mukisa abawe ekisonga bunene. Kirungi kyoyogera ku mukolo guno
kyobone ku mukolo gwo Kira kyamaani no kye naayogera aye ndikwebaza. Okay. Wow. Tukobere lwaki wasalawo waikiriza basada banje abakutukira oli mukyala mulungi basada banje abakutukira nga bakwenda lwaki wasalawo wakobo tikaje ni Mansuri werenge bigambo byogerebwa ati ababoda lwaki wasalawo tikanje nono Kyena sinzira ku kyali kinene nnyo nina ensonga lwaki nakikola kuba byembiseemu n'ebingi so nakikola okusinziira kubanga ze nalina begwe nsobola okubeeya kiwulira kyamuluma. Okay. So omuwala ni bwobeeyo ng'onirira walya wanwa ngeri yabakutamu sente ng'ozira bufumbo mweneyo kibibalumanga kituluma kisuluma okubanga toli wantu wali kusinziira. Wow. So iwe eriyo okubaineko ebyo bakubako kwembaga ngeno omuyandawulo baliyo aye tidibanga ngeno eyo edisinga abadde edisinga eyiyo diyinza oba didisinga olw'ensonga nti nze kino mbe tikibonangako. Kiki obe tobonako ku mukolo gwo kyona wone kikwewuunisa? Ekineewuunisiiza motoka yebatuvugireku mukolo kukolera ku stage nekineewuunisiiza. Wow. So tubwene bazaire gano tuwene kuba okojja iwe olina enteekateeka egy'okonviisinga oba okumatiza omusaadde mu gye bakuzaala? Omusaadde wange namala okumumatiza mwikiriza era ng'ogwokutaano enteekateeka erijja mu maiso. Kiki osuubiza omusaadde wo ku lunaku luno? Omusaadde wange musuubiza buwanguzi ni Mungu amutere mu baraka ku byakoze byonna byonna. Omusuubiza onaamuzaira abalongo babaziramu? Abalongo nje abamuzaalira nze ndi kumpaka ekyo ate daavu jaji mukuba paka kuwulira bubi daavu ngawe na bwoshidi eriyo abaliko banga ati kiboneka tamale kutasobole bigambo kibyobaga abakayembo tasobole bayogera abasoga muna zena bali kuneewunisanga eyo bigambo bugambo nze ndi mwikiriza ku lwasuuli wedyanga osibye naidyenga nsibye yeshiruma aje yetudde nibo bakuba ati mulogo oba mulogo nze ndikiriza obulogo bwe muloge mwembi muloge twembi. Wow. Kale bambi ono omukyala aleka tubaleke banumirwe. Lwaki muli basanyufu okujja ku mukolo guno? Tuli basanyufu nnyo olw'ensonga tunyumiddwa tulaye ku mbaga ey'ekyewuunyo ey'omukigali kuba nze nali sigirabangako kaakati nyumiddwa nnyo olw'essanyu eringi tubaagaliza n'obufumbo obulungi. Ng'ogyeko ekigaali nti batambulidde ku kigaali kyanjawulo ki ekirala kyolabyeko ku mukolo gw'abaana oba obugole? Ekyenjawulo kyakyendabyeko nti ebirabo tuleese byanjawulo nnyo okusinga nga birabo ki? Ebirabo ng'amakuroni ng'emboga ewamu ne keeki ey'olukumi. Yesebo obadde tulabangako mukole gwa bugole nga baleeta keeki ya 1000? Mbadde sigirabangako era gwe gusoose era mpulira essanyu nti keeki eyo bagenda gitugabanyiza tugire ffenna ng'ekyalo oba mikwano gy'omusajja ngaffe abazze ku mikolo gino egy'okwanjula egy'okwegatta. Kale bambi oli kwa Wai Media ndi Yazid Yolisigira obo ife osede mubikade mami webale kwida baba ndidye ku mukolo guno nga ndina isanu lingi no omwana wange okufuna omukyala era nze muifumbiro nvuiremu bajja kunfumbira nga bufumbire era ndina isanu lingi no mukasenta kaife kano omwana waife oyo kazanyirizibwa bunyiiro. Wow. Ekikusanusisa oba ekikwewuunisa ku mukolo? Ekinsanusiisa emotoka yaife gye tubaire nayo
yamaani era ezirabanga kunayo mu Uganda muno waife wano etandikire waife wano kijire mu byafaayo nti Bunyiro eriyo emmotoka ey'omulembe era omuntu bw'abanga ayenda okupangisa nga alina emikolo gye eriwo aide wena bakuba kwembaga ku kigali tebankubanga kumpaka eyange yali yakadaali wa mmotoka wabongota nabongota otya naisa amaiso otya kale babyolikuwa wayo media ono n'omu kubategesa ab'omukolo guno era wa bodaboda muwira muti aba bodaboda nti mwena leero mufune ku munaimwe akoze obugole obw'embaga tuwulira bulungi ino olw'okuba tulina singa abagaiga osanuka bonabona bali tutya emikolo gy'abagaiga gye baako abantu 10 ate tuyinza batulinga mu 3 saano ne Nairobi tutuuse n'amasano ge tulinago ninze saano wendi TAD lwaki musazeewo ekigaali tusazeewo kulaga bagaiga nti fena tusobola nikye twebenze tubalage nti fena tukola ki tusobola ate wano watono tukabongera nize besimani ate nize MC kyeni bategeeza muna abalijja okutubona onoyira biki byonna babinwa otegere buli kyenitegeeza muna wulira eno mwikekani ngonirira omukolo nize ali kubuuza ati ninira omukolo lwakuba ati enfuna yange eno nyefuna nusubiri olunaku ngokola ki yalwemba lulala laibulale otegere nze ni MC ate nikatuma ku mikolo gyakwanu layi guno omukolo mbaire MC olowooza lwaki basazeewo mu bantu abona abali e Bunyiro abagole balondega ati niwo ojja okuba omwogezi w'omukolo andi nze nize ni experience by'okufumbiza abantu nize mufumbiza otegere kyenisaba kiri kirala ababodaboda extend dati numa buli kyenisaba nikekani kyenisaba mwana abaseje ene yechena mu nsala y'Ebuniro wene musenta ndisaba mwana mbedo mukwano nga suli alabe kuba na mukwano ngweti yani tusenga wano wali omukazi wena alina mukwano gy'abakazi nisuli na yabana mikwano gy'abavubuka kyenisaba kiri kiti ati nize w'amaani ino tiba weremba MC ow'omukolo guno tinize w'amaani ali awo tinize w'akabi tuwulire oli mufumbo ndi mufumbo n'abaana basatu buli mwana n'omukazi we omukyalo weka wamukube embaga wulira eno omukyalo weka na mukube embaga bamweta Mugogo Agnes zena nize kaziba Akiramu ate Kasabali ndi mwise kaziba nayo kagabe iseigaga bamukube embaga namukube embaga naliyo nagimusula nagimukuba nti pa ono navuze abagole amena go ni wani amena gange nizo mulangira Musa Mutale era watandika okuvuga ekigaali kino ekigaali kitandika kyena musanvu obeera ovuganga biki mbere mvuganga matafaali miti so leero abagole nagabira amatafaali era olwaleero luno gabe mawano so bakutuukira batya bano obeera eyo mu matafaali go abagole bakutuukira batya oba ababodaboda nti bendo bavugire ku abantu enaku nga 2 3 nabere ndi awo yabaawo omwamiranga eddanga akuba ati muna mukwano gwaife duleva munaife avuga pikipiki akuja kuwasa aya ali kwenda oje one abagole namukuba nti tuzakudeema kuba oyo ye mwidi aye nga balina akantu kasobola asooka lipotinga mukama wange kuba zana ndi kumuni mukama wange bwe baje mukama wange baikizaganya emitwalo ebikitundu era bagigayo mu bwikizaganya so mubavugire entambula ya ebere ya mitwalo ebikitundu so iwo ofuza abagole tukobere abantu bebenga bali kubendulu emizira excitement iwe bunkenke kibobereku nga tuli kutya nti osobola oba oli awo bagwisa we okutwalizagala tebena bunkenke kubanga mbaire nga nisekirute emala ate nga bakumpa gapu emala ate nga okusinza experience yenayo n'obukugu bwe bandegesa ekintu ekyo kukivuga tibena bunkenke bona okay so tukobere kuku abali eyo nga bendo kuba abagole okubavugira ku kigaali kyo kino ki bakutuukira batya abantu abo ebanga eriyo asobola okuntuukirira yena ng'anumirwa ku kintu ekibeere ng'olwaleero baide kusinziira nze ni mukugufu era ni mukama wange tusokwogera naye twakizaganya ku mbeera ebaawo yona kino kitegeeza nti ayandwire oba awo omukazi majority court kino kiraga nti akoze omukolo wa bodaboda stage waliwo ne wetuli niwe baba ewe bakola embaga nsenka alikola mbaga olina omukyala omukyala ani naye era kye yansaba kiri kirala
ayenda akasera kabaka tuuse mutwale mu nkuka twegaite tukola akatogo. Wow, kale bambi tweyanziza bubaka ki bwoga abafumo bana babiri obubaka bwempa abantu abo ngono muwala wange tiri kwenda nswaze kuba musibwire n'omutima gutya mulala ndi kwenda aje afumbe abazala abalongo bazala basatu nikuba nimukolime wange tukwana emirimu lano ku stage tukola n'otonatona wano ku stage eno yetwemereireko so nze mbendeza mirembe myerere bajeeyo babe mirembe bepichane paka kuwulira bubi. Salute. Kale bobe pichane kale ekiri wano embera neyo buli saawa eno emikolo giweire era abatako okutandika olunaku lwa leero batandise okubala emyezi bali kubala emyezi omwenda ejjo okuweerayo babone mutasaana abakyuse kuku anaaba ali kulya kuitaka ku miyembe so nekiri eno ndi Yazid Yolisigira musigeze kusala keki kali musale keki ntola ate tuli banje abakamera mutegekeka abamasi tawanoti amugo tasala keki omugolo omukazi ndala DJ Polo amani mangi DJ ndala isatu zero akasoda kaleta koko mweza kwasaga kuja hata koko mweza kama nije Polo ono mwana wobo wala mutendeke aidi nengeri yebatada mu nange ne woli fachi bona baka sasa na waita suwi pola wasa na pola kali weno muchitone chino wala bulina iwe ajire mwati neno sale mwati oge makatole kati please suwi ngokuti manguzya yakosama kana gatu kwa makasega kamuko kulaga chitono mukolo mukazi mpola mukati ye kalubya leta ari debyo kumwaliwa ndiko no kamera ngole sawa ndi saba umaka omukazi nasoko ko bakoyibwa yaba nangu kusema mono mali yawanzi omwami utenditabo omwami ndiwo ile soko ko byako kotaja bitunga bikaye mu muntu nisabo muliseku mpola ngadijo ateka akemba wena omala omulisa mpola mala omuntu wese male wena akulise amala akunweze abo nololeze oli mungu obulungi abale balingeya ati mukyalo suliyeza akatate ize salekeza Pulo DJ amani mangi DJ wota mire wengobe kanya buti suli nendo obe amona mlega afukamire nendo bege bisenda bakazi bafukamire wabina kunini Pulo katono otabuka lubirize no muwala bambi ava seri na kampala tiye kalubirize katyo ndisa baba smart phone bana omusanga